Ligas. Ja, ik kijk hem niet tegen. Wat is het? Pam. Alors, Wat zijn dat muziek? escriture médicinemeuse. Hein? Ah, ja. Dat zeg je uit Torjutan. Grenamzer. Petra, je uit Grenamzer. Ja. Moyen Âge. Moyen Âge. Le Moyen Âge. Ja. Ja. Alors, Newan ke stang hoaz a poense. Hag e vo ranket gedal Colbert a Vauban, hein, evit ma viche great un neveu d'un eo e Rochefort, au Léron, a goudeze divesator Cordouan an eni kenta braz hag ezo tau, en eza me daouz hag e breiz eo a ie, ya, e breiz ez eus bet great tan e log maze pen arvet, vous avez plerman Kong Leon, plougon velen, ya, hag ez eus bet ar manati aoun, hein, l'abbaye Saint-Mathieu, log maze pen arbet, hag e tour an abati, une espèce d'hélice oa, quoi. E regret tan ie, ga kenet, ga koat, a zalek dijabl avech o trizekan, hein, pe a raog matre, gad ar vener am a manahet a yo a chomeno, evit sklerigena ie an end davant da Pors-Brest. Yeah. A da houde un tamik devezator, e penmach e brovigouden ie bas en ilis koz, e ve regret ie tan, e mosse, evit ar Pors penmach a zo ar Pors-Braz, poen zo bet, hein. Hag e breiz da houdeze vel just an ini kenta zo bremañ an avezet, an i kosa zo e breiz eo ini en ez eusa, alors pe anno eo ar stif. Ar stif zo ead en dro ar goulou e 1600 nemedunan. Esor konta emo se? 1600 nemedunan. Nantek a peverhugen. Sais-tu? Voilà. Sais-tu e breiz neuze a regenta an avezer. Ja. Sais-tu tourtan ar stif e enez eusa. Unan deus an daou dourtan. Voilà. Alors, da houde, ar gentel c'hwer, ar gentel pe ar goulen, ale ar real eus ket koze de?